Show me slowly what I only know, the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Sjećam se sad prvog svog posjeta festivalu. Bio sam toliko sretan jer se konačno desilo nešto što je u energiji meni beskrajno puno značilo. Ja sam uživao na tom festivalu svaki put kada sam došao. Prva ta godina mi je otvorila taj neki prozor. Aha, da, postoje mogućnosti, stvari će se desiti, imamo lijepe, nove stvari i dobre stvari. Ima taj duh festivala koji je jako bitan, a to je da se osjeća ovdje u zraku, u prostoru, osjeća se ples, osjeća se umjetnost, osjeća se da su tu mnogi ljudi koji žive to. Dance and music can save you from loneliness, and that's why it's also so nice to do it to present the piece in the open space where people that couldn't go to the theater get a chance to see it. And I'm really, really happy when we go to places like this because you see old people from the place that maybe wouldn't go to the theater and they find the dance in their way to their houses and they enjoy it so it's really nice. Well, the surroundings in the village are amazing. It feels like we are suddenly in the middle of some fairy tale, performing in a fairy tale. It's really chill. Thanks God it's not a crowded place, which it surprised us because it's truly beautiful. And the fact of being here, walking, everything, it's kind of familiar and calm, but at the same time, once the performance starts, suddenly everybody appears. So it's kind of magic. It's really a good place. What is happening is now you take your time to come up, but when you're there, you got to be stuck for a while before you. So take your time to come up and take your time for this, but it's always something happening.
Sa Vicenta mi je pružila sve ove godine jedan predivan uvid, jednu vertikalu svih suvremenih plesnih izričaja koji bi se mogli zapravo vidjeti na europskim scenama. I zapravo ne znam što bih posebno istakla, osim da je svaki festival imao jednu posebnu auru, jednu posebnu energiju i zaista sam sretna i na neki način sam obogaćena silnim programima koje sam sve ove godine uspjela vidjeti. Festival je tako iz godine u godinu stasao, ja sam stasao zajedno sa njime i mnoge generacije plesača. Imali smo sreću u ovim divnim prostorima ili kaštelu ili u lođi ili na samom trgu izvoditi svoje predstave, predstaviti se kao umjetnici, podijeliti tu energiju igranja sa gledateljima. I'm not ready. Watch out. Careful. I'm not ready. Watch out. Careful. I'm not ready. Watch out. Careful. I'm not ready. Now. Careful. I'm not ready. Careful. I'm not ready. Careful. I'm not ready. But also I think that artistically there is something beautiful that happens when you perform in a location like this, which is I think that the material suddenly has another layer of meaning. Jako nam se sviđa ideja da možemo imati priliku prikazati svoj rad na otvorenom prostoru, a ne u klasičnom obliku u kazalištu. So I find that this performance here, what we do, will probably find totally new way and new perspectives to us also as performers and as artists. I predstavu smo do sad uvijek igrali unutra. Black box funkcionira za predstavu, ali je sam okus predstave donosi puno tih nekih vanjskih zvukova, osjećaja. Samo osjećaj tu, igrati tu predstavu je stvarno upotpunilo na neki drugi način. Meni su ove mušice koje lete u svjetlo, to je takva čarolija. So when you are doing the Dying Swan in a place like that, and for me the Dying Swan is a dance that represents death and that represents the death of dance also and the death of ballet, or there is all these reflections for me going on. When you do it in a place that it's also like historically old and that it's a place of death, like a castle with all these weapons, and then I think the Dying Swan suddenly become something else or become loaded with more reflections, and that is beautiful. Iznenadi me da tako malo mjesto može imati tako velik festival. Yeah, it's also really great to see how such small town like this still attracts people that we know from around the world. And we are also very interested in to hear the opinions of local people, because the piece 9 Lives, what we perform, it discusses about the Western woman. So we have heard a lot of feedback from our country about the subject. So we are really looking forward to hear the opinions of the Croatian people. Meni je to onak, i mojim prijateljima je to onako nestvarno da živiš u jednom mjestu koje, osim što je i centar tu, pa su rezidencije preko godine gdje ja sam neki način htio maknuti od svega, da budem kao u jednom miru i tišini, a onda stvari jako paža ovaj susret u stvari na ovom tlu, u ovom kontekstu sa svim tim suradnicima izvana.
pogledajte svi gdje je sad Chelsea. Tu vam je negdje svjetlo. Ako idete ispred toga, bit ćete u mraku. Pazite da vam ne uđe, da ne uđete kad imate impro u manirizam s rukama. Znači ti Q-evi koji su kao kad jedan dođe negdje, ja krećem. Malo je bilo sad previše spojeno. Ovaj još nije ni stigo, već ne, kužite me, da je stvarno kao, aha, otišao mi iz vida, onda idem ja. Da i ti Q-evi moraju biti isto kao pokret. Moram istaknuti da je program svake godine vrlo zanimljiv i šarolik. I osjeća se da su ljudi jako zainteresirani, da uživaju u programu i zapravo je program tako interesantno sklopljen zapravo da je za širu publiku. Smatram da publika koja dolazi u Savičentu ne mora nešto istinski posebno biti profilirana publika iz tog miljea, iz te klime, iz plesa. Smatram da to može biti jedna potpuno široka publika koja ima, da tako kažem, open mind i koja, opet kažem, vidi tu ljepotu koju pruža i ples i samo mjesto i cijela ta jedna fuzija koja se ovdje događa. Dakle, nije to nekakav hermetični festival koji ima hermetični program, usko biran samo za određeni profil ljudi, nego je zaista objedinjuje sve segmente što bi jedno ovako malo kulturno lijepo mjesto u srcu Istre trebalo imati.